Seanca për zgjedhjen e ministrave të rinj në kuadër të rikonstruimit të qeverisë është caktuar të mbahet të ënën më 13 korrik. Në kuvend pritet të zgjidhen disa ministra të rinj dhe të bëhen ndryshime mes resorëve ekzistues. Procesin e rikonstruimit të qeverisë, partia opozitare LSDM e konsideron si teatër, pa ndryshime reale në strukturën e pushtetit, ku sipas tyre vazhdon i njëjti model i qeverisë së lidhur me interesa biznesi dhe tender. LSDM gjithashtu akuzon kryeministrin Mickovski se në funksionin e qeverisjes së mirë është planifikuar Dimitar Dimovski, ku sipas tyre është partner biznesi i kryeministrit i lidhur me sektorin energjetikës. Реконструкцијата на владата на Мицковски е само театар. Во суштина, ништо не се менува во тендер коалицијата. Новите имиња се само нова амбалажа за истото корумпирано владење, кое продолжува да произведува нови скандали, нови криминални тендери и ново разочарување за граѓаните. Газдата останува ист, Христијан Мицковски. Антикорупцијскиот тим постојано се бори и го разобличува ова криминално владење. Денеска ќе покажеме што за Мицковски значи доброто владење. Погодувате веднаш: бизнис, тендери, злоупотреби. За ресорот добро владење Мицковски го планира Димитар Димовски. А кој е всушност Димитар Димовски? Долгогодишен бизнис партнер на Мицковски во хидроцентралите. Прво Мицковски го постави до себе во влада како секретар за јавни политики, а сега го унапредува. Por kryeministri Kristian Mickovski nuk e konfirmon një lajm të tillë. Ai thekson se ende nuk është bërë publik personi që do të udhëheqë këtë sektor dhe se do të ketë ndarje mes dy sektoreve të ndryshme në kabinet. Прво, јас никаде не кажав кој ќе биде тој кој што ќе го управува делот за добро владење. Реков како што имаме секретар кој што врши мониторинг на реализацијата на програмата на владата, ќе имаме и секретар кој што ќе биде заложен за добро владење. Тоа не значи дека ќе биде истото лице и нема да биде истото лице, инаку ако конкретно зборувате за Димитар Димовски, како и останати десетици, стотици луѓе од претходната влада на ВМРО ДПМН кои што беа дел од политичка хајка на најкриминалната влада предводена од СДСМ и ДУИ, кои што специјалното јавно обвинителство го користеше како алатка за да ја распродава државата, за да себе си обезбеди привилегии да ја краде државата. Тоа сум го коментирал многу пати во минатото. Ndërkaq sa I përket emrimeve të reja të zëvendësministrave, kryeministri Kristian Mickovski njoftoi se nuk do të bëhen menjëherë, por do të shtyhen për në muajin shtator. Ai theksoi se aktualisht qeveria është e fokusuar në debatin për rikonstruimin dhe ribalancin e buxhetit në kuvend. Sipas tij, për shkak të pushimit vjetor të deputetëve në gusht, procesi I plotësimit të posteve do të vazhdojë pas kësaj periudhe.